alehai ane tungkan abua misu huruf baperaholaung nyota hai adik metite dua tema huruf ta meji elinteng nyojim dengan hakha kenang tan lage tincutan ulama pergi catun nyo huruf dada mepingko tedu meranjoban adun mis huruf parang cah duro mis huruf zo parang cah uten disin dengan cen megigo lage gajongan koh papun disan dengan don umpama sadep tempat mana megup telinteng nyota dengan ba uring raya perut niba gure bet ente tatemeng diin dengan gen metam seuli tengah di rambine ateng di huruf faqa umpama jalo atau perahu kamu pekareng tema huruf kahai bungong pade babat ngencah glehanahi pedeng tema huruf lam wahe bohate ban mata kawe hanale beneng menyo huruf mim lage glang tano menan ke contoh di dalam jangun tahafai han malam ngan bunga mangata tu wate gop yukeun nyonun telinteng metalum tite nyawa hai adik mebungko udeng menyoha eli ban ruhung binte menyolam kedeh rampago pineng nyoham dahainya meduro kawat nyoya sabantan itik langu krung ngan wassalamu karangan tamat menan ge surat le gure jamu